nabwira bofu David wihangane wewe uri impanga yanjye turasi dusanga ameze nabi, turahagarara kugeza ubwo Beti yavuye mu mubiri. Twari tuhagaze na David kugeza aho mashini zahagaze. Beti turamusezera. Beti ndamwegera arambwira ngo mpobera, ndamuhobera. Arambwira ngo ngera umpobere, ndamuhobera bwa kabiri. Arambwira ngo nsoma, ndabikora. Arambwira ngo mfumbata, ngo ari ijambo ushaka kukubwira, ndabikora. Arangiza arambwira ngo ndagukunda cyane, ngo uri inshuti nziza y'umumaro. Beti dusangira ya mata, amaze kunywa ya mata arandeba mu maso, araseka cyane. Arasetse nk'inshuro 3, areba David nawe araseka. Aravuga ngo sheri, ngo urabizi uko mukunda, ngo ndabakunda. Mukuru niyihangane. Beti ni inshuti yanjye. Beti yari nk'umwana wanje. Beti, reka mvuge Beti mu magambo abiri kuko iri umutima wanje ni byinshi. Beti yari inshuti y'umuryango. Beti yakundaga umuryango. Beti yakundwaga n'umuryango. Beti kuriya mwamubona gasa, Imana yari yaramuhaye umutima urenze ukwasa. Beti yaransezeye. Beti yarampamagaye kuri telefone, reka mvugira ijambo nimara ndekeraho, niyo mpamvu ntari bumutindeho. Arampamagara ndamwitaba, yaricaranye n'umugabo. Arambwira ngo sheme, ngo kukwezi narakurenganyije, ngo ngira amafaranga nafashe mu mushinga, mu magambo yasezeyemo ntabizi, ngo ndayakoresha, ngo na murumuna wawe turicaranye, ngarika y'uku kwezi ngo nyitegure nzaza kureba n'abana. Iryo jambo rya nyuma twavuganye na Beti. Ati umugabo azumva yo nzafata uku kwezi nzaza gusura. Kumbe kunsura yambwiraga kwari ukunsezera, kwari uku nguku. Arambwira ngo batize kuza kundeba, je ndabakumbuye nzaza. Twatakaje umwana wacu mwiza utagira ikibazo, kandi jewe n'ubwo umubiri ari gito. Beti yaransezeye kuri telefone, arambwira ngo shanga atuzaje kunsura, nzaza kubuka bw'umwana wacu uriyo ngiyo. Aravuga ngo yashanga uziko ngukunda, uzaze hari ijambo nzakubwira. Noneho mbwira David nti ngaho mbwira amakuru ya Beti. Arambwira ati humura Beti arahari ntaco ndoya, ndikerana umushoko namubuze muri njewe. Ariko birasa n'ibingoye muri ye, ariko kubera inyigisho twumvise, numvise umutima wanje usa n'uruhutse. Mbere ndabanza nshima Imana. Ndashima Imana ku rugendo twakoze duheruka hano amahoro. Si kubw'imbaraga zacu, ni kubw'imbaraga z'Imana. Ikindi nshimaho Imana, ndashima Imana kuko nageze hano, numvaga ningera kwa David, numvaga turi bumusange mu rugo ari wenyine. Numva uko ibitekerezo byanjye byari bimeze, numvaga bitari hamwe. Ariko ndashima Imana ku baturanyi ba David n'abantu bahangaha. Nabakunze cyane, muri abantu beza cyane cyane. Ndashimira abaturanyi biwe
nabonye amazu yanyu hano ni matoya, ariko nanone ku bwitange n'urukundo twese twarakwiriwe. Kubera urukundo inzu ntabwo yabaye ntoya, yabaye nini. Icyo kintu ndakibashimira cyane. Ikindi nshimaho Imana, ndashima Imana ku bantu twazanye tuvana iwacu mu Bugande. Ndabashimiye cyane ko baje baduherekeje. Imana ibaha umugisha. Ngiye kuvuga Betty sinabasha kumuvuga muri aka kanya. Betty ni inshuti yanjye. Betty yari nk'umwana wanje. Betty yari mukeba wanje kandi ari umwana wanje. Nubwo tutabashije kubana kubera namwe mubona ubuzima bw'iki gihe, ntitwabanye cyane. Yabaye hano muri Kenya, naje mba mu Bugande, ariko twakunze kuvugana ku matelefone, dukunda kuganira ku matelefone, tuganira ibiganiro byiza. Betty yari umwana mwiza, tuvuze umuntu ukomeye mu muryango. Betty yari umukirisitu. Twaganiraga kandi ubona ari je mukuru, wenda nkaba nabasha kuvuga nk'ikintu kitameze neza, ariko Betty akangira inama, akampumuriza mu byo twaganiraga. Akanya ni gatoya, nari mfite ubuhamya bwinshi bwa Betty, ariko ndavuga akantu gatoya. Betty nigeze kurwara, ndamubwira ati Betty we narwaye ko ndabona ubuzima bwaje butameze neza, ariko ndwaye rwose uzamenyera umwana. Ati nta kibazo mama kwe. Ariko kimbabaje cyane nuko yahoraga ambwira ati mama kwe uzaze kunsura, uzaze ureba abana banjye, ntukazuguma kumpembera mu gasozi ngo umpembe nabyaye ntugere mu rugo, uzaze ugere mu rugo. Sinabasha kuhagera, none mpageze Betty atagihari. Nuko Imana imwakire. Murakoze cyane. Ibyo nakomeze. Imana ishimwe. Ndumva uyu munsi je nta buhamya ndi buvuge, reka mvuga amashimwe, kubera ko Betty ni mugari, mfite byinshi byo kuvuga, ariko ndavuga bike bitewe nuko bimeze n'umwanya ukungana, kubera ko abafite kuvuga ni benshi, kuko ibyinshi biri mu mutima. Reka nshimira abantu ba Nairobi, kandi ijambo ngiye kuvuga sintinya kurivuga kuko twambaye umubiri. Mwatwakiriye neza, muraduhumuriza, mutuba hafi. Mu ijambo rimwe mwese muzaduhorere gutyo, kandi natwe igihe cyose tuzabana tuzababa hafi. Ibyo mwakoze Imana izabibahera umugisha. Gashimira itorero kuva tuje hariya na Minisiteri bana na David, baratwegereye, baraduhumuriza, barasenga, imitima yacu irahumurika, kubera ko nje naje nsa n'uwacitse intege, kubera ko Betty yagiye ari nje wari urwaye, kandi ndwaye Betty. Famille irabizi, umunsi acikana sinaza mpaguruka mu nzu, ariko bamaze kumbwira ko acikanye, ndahaguruka nje kubwira mushengo ngo Betty ararangije. Nahagukira kwanje byavuye, kandi ifata imodoka ndaza ndashika. Rero reka nshima Imana yayoboye mukuru wacu, ari wo muzeye wacu, aho yaciye mu ndege n'abandi bagiye kwakirwa bari bahuye
ingorane zo kutaza mbere, ariko nabo turashima Imana ko bageze ku kibuga tumaze kubimenya, bashitse bari batarashika. Gashima Imana yabarongoye ikabageza hano, nabo twacanye ku yindi mipaka, inzitizi zabayeho n'abamuzehe twari kumwe arakashatse gucamo, ariko ndashima Imana kuko yagakemuye uko twaje n'abamuzehe tugashika. nta Imana ishimwe. Reka mvuge Beti mu magambo abiri kuko iri umutima wanje ni byinshi. Beti yari inshuti y'umuryango. Beti yakundaga umuryango, Beti yakundwaga n'umuryango. Beti kuriya mwamubona gasa, Imana yari yaramuhaye umutima urenze ukwasa. Iryo ndivuyeho kandi sinditindaho. Ijambo rya kabiri mvuga kuri Beti nimara ndekera. Beti yaransezeye. Beti yarampamagaye kuri telefone, reka mvugira ijambo nimara ndekeraho, niyo mpamvu ntari bumutindeho. Arampamagara ndamwitaba, yaricaranye n'umugabo, arambwira ngo Sheme, ngo kukwezi narakurenganyije, ngo ngira amafaranga nafashe mu mushinga, mu magambo yasezeyemo ntabizi, ngo ndayakoresha, ngo na murumuna wawe turicaranye, ngarika y'uku kwezi ngo nyitegure nzaza kureba n'abana. Iryo jambo rya nyuma twavuganye na Beti. Ati umugabo azumva yo nzafata uku kwezi nzaza gusura. Kumbe kunsura yambwiraga kwari ukunsezera, kwari uku nguku. Arambwira ngo batize kuza kundeba, je ndabakumbuye nzaza. Imana ishime ko yatabaye Beti. Umubiri, gutandukana n'umubiri biragoye, gutandukana n'umuvandimwe biragoye. Gusa reka mbabwire muri iri jambo, mu kuboko kw'Imana twakiramo ibi ni byiza, kandi agakunze babiri karabateranya. Imana iturusha amaboko yajanye Beti aho yagiye, batubwiye ko ariho heza kandi tuzamusanga. Imana imutuze mu gituza cayo aharuhukiye. Murakoze. Haleluya. Turashima Imana y'ubuntu. Imana igira neza. Imana itumye tuvuga ngo haleluya. Iyi haleluya ni imvugo yo mu ijuru, ntabwo ari yo mu isi. Tugicumva amakuru ya Beti twararabye, tumanuka umusozi w'urupfu, ntitwawika kandi ntitwawuzamuka, ariko haza kuza ihumura rivuga ngo hariya muri Zaburi rivuga ngo mbese ifatira zo mu isi ntizisenyuka, umukiranutsi azakora iki? Rero ifatiro zacu zasenyutse, nuko mwaya mutubona gutya, ariko ifatiro zasenyutse. Icyakora aduhuye n'amiga meza aduhumurije umutima, nuko ngo buce nja guhaguruka nja kuza, njewe ntuye mu Rwanda. Nijoro nje guhaguruka numva ko ijwi rivuga ngo azamura paradizo. Haleluya. Ngo yizamurana n'abera bapfanye ibyiringiro. Ni ukuri twatakaje umukunzi, twatakaje umwana twakundaga, n'abakadukunda n'Imana ikamukunda. Niko umwana avuze ngo ibikunze babiri kirabateranye. Twatakaje umwana wacu mwiza utagira ikibazo, kandi jewe n'ubwo umubiri ari gito, Beti yaransezeye kuri telefone, arambwira ngo Shanga atuzaje kunsura, nzaza kubuka bw'umwana wacu uri iyo ngiyo. Aravuga ngo yashanga uziko ngukunda uzaze, hari ijambo nzakubwira. Noneho mbwira David nti ngaho mbwira amakuru ya Beti. Arambwira ati humura Beti arahari ntaco ndoya, ndikera n'umushoko namubuze muri njewe, ariko niko mwisisi wacu hari gitondo kimwe tuzaruhuka. Kuyo murinzi yavuze ngo nuko tuzahurirayo, ngo tubonane nabera ku mugenzi, ngo ntakizadutandukanya na Beti, kuko urupfu rutazaja mu ijuru. Ni ukuri ntituzagerayo, ntakizadutandukanya na Beti, ko turahomboka umusozi twawuzamuka tukaruha tukavunika, ariko igitondo kimwe tuzisangayo. Hari umunsi nzarara mu isi sinyirirwemo, Beti yayirayemwo ntiyayiriwemo, nanje nzayiraramwo sinyirirwemo, nawe uzayiraramwo tuzayirirwamo. Rero duhaye ihumura abantu bose bari hano, duhaye ihumura ababyeyi ba Beti. Beti yadukundaga namwe tukabakunda. Duhaye ihumura abana banje, mu mwanya batambutse mbere, Imana ntiyakunze ko ntambuka. Sera n'abana bose mwamubona,
uku n'abana banje guhera kuri papa Aline n'abarumuna be nza numva ari abana banje umwe nubwo wotambuka umunsi Beti yatambuse n'uwanje nabyariye mu mahiga atambuse biza bisa sino bitandukanya ariko nshimiye Imana kuko bakomeye. David yarankomeje nshitse arankomeza ndavuga ngo reka nkomere kuko umwana akomeye. Rero hasigaye ababyeyi ba Beti mukomere nako twakomeye, twabuze umuvandimwe, twabuze umwana twakundaga, kuriya yasaga umubiri niko n'umutima yasaga. Imana yamukumbuye ntitwayirwanya, katwihangane mwese abaraha mudusengere, twabuze umuvandimwe ukomeye, no kuri ubikunze uwo binejeje mutwibuke twatakaje umuntu. Rero nsoza, David mwana wanje turi kumwe tuzabana kuko iminsi yatambutse n'ubundi twabanye, tuzabana n'ukuri. Ibyo nshoboye nzabigikorera, ibyo ndashoboye sinzabikora njyewe. Rero ku bwanje narakumvuga ngo nuko turi mu bihugu bitandukanye, nanje uyu mubyeyi arakumva umwana umwe nkamufasha, nanje nkajana umwana bagasigara n'undi, kuko nanje nasigaye mu mwanya wa Rusi. Barashaje ntaco bokora ko murabona uko bangana, ariko nije ugiye ifatika abantu ku isi ari mbi. Nanje nari kujana umwana umwe ngafasha David kugira ngo ndebe ko umwana wanje ahumurika. Rero ndusojeje ngaye Imana twese duhanana amahoro, tuzasange Beti muri kiriya gihugu. Arakoze cyane, reka twumve Mutebuzi. Yesu ashimwe. Biragoye kumvikana ko tuvuze ko Yesu ashimwe mu kiriyo cyangwa se ku murambo wa Beti, ariko niyo mvugo y'abakirisitu. Kandi hari umuririmbyi yavuze ngo ujana n'umunani aravuga ngo nje ndi umukristo, ngo kandi ngo icyo ni ikintu ngo kiza gihumuriza umutima wanje. Bwana asifiwe. Beti yaba akigera iwacu twaramwishimiye cyane kuko abakuru abambere babivuze. Aza ari umuntu w'ibyishimo byinshi, aho dukundira umuryango. Imana ishimwe. Natwe turamukunda. Ntabwo twabanye nawe iminsi myinshi, twabanye nawe imyaka 8, ariko muri iyo myaka yose twabanye nawe nta jambo ribi twamubonyeho. Yagiraga uburanga bwiza nkuko mwabivuze abambere, agasubira akagira n'umutima mwiza. Kandi yashatswe agwaye agira indwara kimwe nuko nabandi benshi babana n'indwara, ariko indwara yiwe ntabwo yabaye nk'umutwaro mu muryango wenda ngo turemererere. Yagwaraga nkuko nabandi barwara. Kandi ikindi shimaho Imana, Bwana asifiwe, Beti ni umunyamugisha. Kujya bazavuga ngo ukurusha umugisha ngo akurusha urupfu rwiza. Ntabwo yababaye ngo yiganyire cyangwa se ngo aremerere umuryango. Yarwaye igihe kigufi cyane, Imana ihita imusarura. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ku muryango wacu wa Gasita, ndashimira ku muryango wa Nyamugwera, ndashimira Imana kuko Grafrere Kennedy yabashe kugera hano. Yaragize ukwezi kumwe avuye muri Afurika, kandi we atuye hanze ya Afurika. Ntabwo zoroshe gukimirana kabiri ayo matike n'umwanya biba bigoye, ariko Imana ko yaramukira inzira. Imana ishimwe. Kuko ubona nukuri n'ihumure. Ndashimira kuri Mushenge nawe, nkuko bivuze niwe mubyeyi dusigaranye, ariko mu ntegeke ziwe yabyishizemo, yumva ko ari umutwaro agomba kuza kubana natwe akaduhumuriza. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Beti tuzamwibuka ibihe byose, agiye twimukeneye, agiye akiri mutoya. Ariko hari ijambo Paul yandikiye abitesalonike ba mbere, arababwira ngo ariko bene data ngo ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, kandi ngo tumubabare nk'abadafite ibyiringiro. Turababaye ariko dufite ibyiringiro, kandi umunsi umwe abadusize bose tuzongera tubabone, tubane ubuziraherezo. Imana iduhumurize kandi Imana idukomeze. Murakoze. Arakoze cyane. Reka mbasabe muze kwicara. Dusigaje umuntu umwe. Nihanganishije abavandimwe ba Beti, nihanganishije n'inshuti ze,
mwese mwihangane, Beti tuzamusanga. Beti yagiye mu ijuru, n'ibihamya birahari, mwabonye ko twagize umunezero mwinshi. Ni ukuri mwihangane. Beti simuvugaho cyane, mwamuvuze kandi sinamuvuga ngo murangize, ariko reka mbabwireho dukeya ibiganiro twagiranye icyumweru cya nyuma mbere y'uko arwara, no kugeza mu bitaro, no kugeza arangije urugendo rwe rwo muri iyi si. Habaye ku cyumweru arampamagara ngo se kuki ntaje kumusura yararwaye. Ndamubwira ngo se ahubwo ko rero utansuye twaragize ibyago byagenze gute. Arambwira ngo ntabyo yamenye. Ku wa mbere mbyuka njyayo, njya mu rugo, nuko arambwira ngo narwaye umutwe, ndumva n'isereri. Ndamubwira rero ihangane uzakira. Ndamubwira ngo ntabwo ndi bwicare, mfite umubyeyi mu rugo, nshaka gutaha ngo njye gutegurira umubyeyi. Arambwira ngo ndaguherekeza. Turagenda tuva mu rugo, turazenguruka hano no quartier ya Nyamavira, tugera Soweto. Beti turatinda cyane kuva saa 9 tugeza saa 2 z'ijoro. Akajya ambwira ngo ya nkeneye ko tugumana, ngo ari ibyo shaka kukubwira. Tutarazenguruka arambwira ngo turajya kwa mukecuru, twakundaga kujya kwa mukecuru. Tugeze kwa mukecuru, abwira mukecuru ngo hari ibintu wampaye, hari ibintu yari afite bivuye mu Rwanda, ngo ntabwo wakwima inshuti yanjye. Mukecuru aramubwira ngo genda umuheze. Aragenda afata bya bintu arabimpa, nuko turagenda turazenguruka, agenda anyereka amaduka, ibintu bacuruza byo mu Rwanda. Tugeze hano hafi Masimba, arambwira ngo sheri ngo mfashe ngo dusenge Imana, ngo Imana izanshoboze, ngo ku cyumweru nzasenge. Umaze icyumweru bibiri ndasenga, ngo ariko Imana ngo izamfashe kandi umfashe ngo tubisengere. No kandi ikindi kwa gatandatu nzajya gukora amasuku mu ikanisa. Ndamubwira ngo banzure kukire, ibindi uzabikora humura. Arambwira ngo hoya, ngo ariya amasuku nkora mu ikanisa, ngo hariya niho Imana ngo izanyura ngo kugira ngo nkize. Twari hariya duhagaze ku mbuto nka saa 2:15 z'ijoro. Arambwira ngo hariya amasuku njya nkora buri gitondo saa 12 za mu gitondo njya ku rusengero, niho Imana izankiriza kuko ndabyizeye. Ndamubwira ngo nimba ubyizeye Imana izabigufashemo. Turataha, mugeza mu rugo, nanjye ndakomeza njya umuja. Arampamagara se wagezeyo amahoro? Ndamubwira ngo yego. Ndamubwira se we ntabwo David yagize icyo gutwara ko twatinze kandi urwaye? Arambwira ngo hoya, ngo yagira ngo icambwira ngo nari kumubwira ngo nari kumwe n'inshuti yanjye kuko wabinsabye, ngo urambaza ngo se niye nshuti ugira ngo y'umumama hano Nyamavira, ngo nawe ntabyo yambwiye. Hari ku wa mbere, nuko ku wa kabiri Beti ararwara ajya mu bitaro. Ku wa gatatu mugeraho usanga atameze neza. Ku wa kane nsubirayo, habaye nka saa 9 Beti arongera aransezera, arambwira ngo ninze mwegere, ngo ari ijambo ashaka kumbwira. Arambwira ngo ndagukunda cyane. Arambwira ngo Kevin ari he, hazanira abana banjye ngo ndabashaka. Ndamubwira ngo turaza kubazana. Ku wa kane turahirirwa, saa 2 z'ijoro Beti araremba. Twari kumwe na musaza wiwe, twakoze imirimo myinshi aho ngaho, nawe Imana imuhe umugisha kandi ikomeze umwihanganishe. Ku wa kane hararangira, twatashe saa 7 z'ijoro. Ku wa gatanu dusubirayo, dusanga Beti ameze nabi, ari mu ihari mbi. Ku wa gatandatu dusubirayo mu gitondo saa 7, twinjiye muri ya sale. Beti arabyuka aricara, arangize arandeba, araseka cyane. Arambwira ngo sheri ngo kuki wari wansize? Nambwira ngo ntabwo nagusize. Kandi yasaga neza, amaso meza, ijwi ryiza, inzobe yiwe iragenda iratohye, ameze neza cyane. Numva ngize icyizere ko Beti agihari. Arambwira ngo ngwino nkubwire. Nuko ndamwegera, arambwira ngo mpobera. Ndamuhobera.
arambwira ngo ngera umuhobere, ndamuhobera bwa kabiri, arambwira ngo nsoma, ndabikora. Arambwira ngo mfumbata ngo hari ijambo ushaka kukubwira, ndabikora. Arangiza arambwira ngo ndagukunda cyane, ngo uri inshuti nziza y'umumaro, kandi ujya unkorera ibintu byiza nkishima. Ndamubwira ngo nanjye ndagukunda. Nuko arambwira ngo mfite inzara, ushaka iki? Nshaka amata. David ajya kuzana amata, arambwira ngo turi buyasangire. Betty dusangira ya mata. Amaze kunywa ya mata, arandeba mu maso, araseka cyane. Arasetse nk'inshuro 3, areba David nawe araseka. Aravuga ngo sheri, ngo urabizi uko mukunda, ngo ndabakunda mwese, ngo ntimwongere kunsiga. Nuko Betty tugumye ngaho, abaganga babona ko tumeze neza, batwongera iminota 29, twavuyeho saa 9. Tugumana na Betty turishima. Arangize kanya gatoya, Betty aravuga ngo reka aryame. Araryama, arahindukira, arongera kandi aradusekera. Maze kudusekera araryama. Natwe turataha ku cyumweru, turagaruka dusanga ameze nabi. Turahagarara kugeza ubwo Betty yavuye mu mubiri. Twari tuhagaze na David kugeza aho mashini zahagaze. Betty turamusezera. Betty ntabwo tuzamwibagirwa, tuzakomeza tumwibuke, kandi David yihangane, yakoze ibintu bikomeye. Imana imuhe umugisha, ndetse n'umuryango wose, ndetse na ba mukecuru. Murakoze. Dukomeze twihangane, twicare hanyuma Amuyomba fata umwanya aza kuvuga nk'umuntu umwe. Muraho neza mwese? Yego. Ko mutureba hano ni umuryango wa Musinga. Ngewe uhagaze hano ndi mubyara wa bavandimwe Kennedy n'abarumuna be. Nyina ni Mushenge, yo muherezi kwa data, ni mushiki wa data neza, bonse beri rimwe. Mbanje gushima Imana kuba ndi hano uyu munsi. Ntabwo byari binyoroheye bitewe n'ahantu narindi. Ni ubwa mbere mbonetse hano muri iki kiriyo kuva Betty yava mu mubiri, kubera ko ntari impari. Nshimye Imana rero itumye nanjye mboneka hano kugira ngo nzabashe guherekeza Betty. Imana ishimwe. Ntabyo nabona navuga kuri Betty. Betty ngiye turaziranye cyane, twarabanye cyane, wenda kurusha abandi bose mu muryango. Igihe cyo gusaba Betty, twari iwanjye twese n'ababyara banjye, tujya gusaba Betty. Igihe cy'ubukwe bwe bwabereye mu Rwanda, agenda hari, ariko nyuma y'ubukwe bagiye kuba iwanjye mu rugo, niho byishimo yagiye kuba na Betty. Yahavuye ari uko aje hano, tuziranye mu buryo bufatika. Rero uyu munsi ndagira ngo mvuze bikeya, ndabanza kwihanganisha mwebwe mwese mwateranye kuri uyu munsi. Biranyereka ko Betty yari umuntu udasanzwe, kandi mwese mufite uko mumuzi. Abantu bangana gutya duteranye hano, biragaragara ko Betty afite ukuntu abantu bari bamuzi. Mwihangane mwese, twabuze Betty,
kandi umwigisha yakoze cyane, yatubwiye neza aho tuzamusanga. Yagiye neza kandi aho yagiye natwe tuzamusanga. Numvaga nta kintu navuga, ariko umwigisha yamfashije cyane kuba tubwiye, yongeye kutwibutsa ko aho ari ariho heza kurushaho twebwe dusigaye. Ndavuga hejuru y'uyu muryango. Uyu muryango w'ababyara bacu, ngewe menye ubwenge, nasanze mbana na Kennedy, mbana na mubyara wacu wundi Dina utari hano. Tubana turi batatu, tuba Mwakaka. Ko turi batatu niho twakuriye Mwakaka, tuza gutandukana ariko n'abandi bana baza kuza. Ntabwo nigeze menya ko aba bana ari babyara banjye, ahubwo nagiraga ngo nabo tuvukana. Ise yabaga iwacu, numva ari umwe na ba data bose, mbona ari ba data. Naje kubimenya nkuze ko yari umusita, tukaba basinga, ariko turi abavandimwe mu buryo bw'imbitsi. Uburyo Kennedy yabayeho mu buzima, ari we mukuru mu muryango, muzehe akamusiga, mukecuru turi i Kigali aramusiga, amusigira abana b'abasore n'abakobwa. Muri abo bana bose nta muntu wari wagashaka, yaba Ndatabaye, yaba ba David na Alex utari hano, sinzi aho ari, niba ari wagiye gufata abashyitsi, na dada. Kennedy yabasigiwe ari abana batoya, asigara barera nk'umubyeyi, badafite nyina, badafite se. Kuba Imana yaramurinze akaba akigejeje kuri uyu munsi, agihagaze muri uyu muryango, ndayishimiye. Imana ihabwa icyubahiro, kandi yumve ko na Kennedy ubwe mushimiye. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo uveho wari uri uze muri iki kibazo, n'iminsi mikeya wari uvuye hano, ariko Imana yagushoboje kuza hano, ihabwa icyubahiro. David nge yarameze nk'umwana wanjye. Uburyo twabanaga nabo, na Betty Pasiteri arabizi, mama Pasiteri arabizi, n'abana banjye. Kuba Betty tutakiri kumwe, yishimo, yihangane, nta kimana itakoze. Ubwe arabizi umuryango baciye, mu bibazo byose baciyemo. Kuba bariho ntabwo ari uko umuryango ari umuryango wababeshejeho, na Kennedy ntabwo yari afite ubwo bubasha bwo kubatunga cyangwa kubabeshaho. Ari umuryango w'abasita, ntabwo bari bashoboye kubatunga nk'uko bikwiriye, ariko Imana yarabafashije, bariga babaho. Ndagira nta mwana utarize muri aba bana, bose barize bararangije. Iyo Mana yakoze ibyo ngibyo, ntabwo izananirwa kugutungana n'abana igusigiye. Uhumure, wihangane, Imana irahari kandi izagufasha. Ngiye kuvuga akantu gatoya nshimye Imana, wenda benshi batazi, nziranyweho na Byishimo na muzehe Pasiteri. Betty yigeze arwara igihe kimwe, arwara turi kumwe na Byishimo na Alex. Hari nijoro turi kumwe n'undi muvandimwe, araremba, mumbabarire, hari nijoro.
turasenga tugeze ubwo tumujyana kwa muganga nijoro. Tugezeyo aroroherwa, bukeye mu gitondo tumugarura mu rugo. Uyu niwe navugaga mubyara wacu Dina mukuru, niyihangane. Bihangane, mwihangane. Uwo munsi tubona abaye muzima arakira, dusubira mu rugo. Bukeye muzehe haraza ahita amutwara. Rero icyo nshima Imana, uwo munsi aremba nagize ubwoba, ndavuga nti Betty agiye kwitaba Imana mu mezi nk'atatu gutyo. Kuba agiye uyu munsi amaze imyaka 8, akaba adusigiye abana, umuryango ukomeye w'abana, ndabishima Imana. Iyo agenda icyo gihe byari kuba bibabaje cyane, nubwo n'uyu munsi bibabaje, ariko uyu munsi asize ubwibutso, asize abana tuzarera, tuzahora tumwibukiraho, ntabwo tuzamwibagirwa. Rero kuri icyo kintu ndagishimira Imana, kuko Betty asize umuryango kandi w'abantu ukomeye. Rero ndagira ngo nisabe pasiteri yihangane na madamu, kubura Betty ntibyoroshye mu muryango, ariko Imana ibakomeze, Imana ibakomeze. Umuryango wa byinshi, umuryango w'abagwera, mwese mwihangane. Itorero, Pasiteri Shendrake ni mubyara wacu warushumbye aba bantu. Byishimo n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana na Betty, kugira ngo bakire iki kintu ntabwo cyoroshye. Namwe mwihangane, Imana yo mu ijuru ibakomeze. Reka nsoze mbwira Byishimo ko Byishimo mu ruhande rwacu tuzakomeza tubane nawe, tuzakomeza tukubera ababyeyi, tuzakomeza tukubera abavandimwe. Bamuyomba bantumye ngo tukube hafi uko bishobotse kose. Uhumure, turi kumwe, ntacyo uzaba, tuzakomeza tubane. Imana ibaho umugisha mwese. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kuri uyu munsi. Bamwe bako baravuga ngo ntabwo ngo bikwiriye kuvuga ngo Yesu ashimwe ku kiriyo ca Nyabakunda, ariko ni umunsi w'ibirori byiwe bya gatatu, kandi tugomba kuwishimira. Nimba yaravutse impundu zikavuga, akongera akubaka impundu zikavuga, n'uyu munsi tugomba gushima impundu zikavuga. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngiye ku giti canje nishimye narebye ukuntu mwatwakirije indirimbo, ndavuga ngo reka mpaguruke, nanirwa kwiyumanganya, ndavuga ku munsi wa Nyabakunda ngomba kuririmba kishimye, kuko hari icyo Imana ikoze. Imana ishimwe. Dushimiye Imana yaduhaye Nyabakunda, kabuka mu muryango wacu tukabyara Nyabakunda, tugahabwa ishema nk'ababyeyi bwo kubyara Nyabakunda. Dushimiye Imana yareze Nyabakunda agakura. Nyabakunda yarize, Nyabakunda akura nk'abandi bana, Nyabakunda arashaka, Nyabakunda arabyara. Imana ishimwe. Ntaca abandi bose bakoze Nyabakunda atakoze ku isi.
cyongeyeho aba umukirisitu mwumva ko kantu Imana ishimwe iyo Nyabakunda ataja kuba umukirisitu ntimwa mwateranye bangana gutya ariko indirimbo zanyu n'ijambo ry'Imana uriya mugabo yatubwirije Imana iguhe umugisha pasiteri kandi Imana ikugirire neza ndashimira pasiteri hano duhagararanye wabyaye Nyabakunda akamurera akaba intwari hamwe na murumuna wanje Ngerina niwe bucura mwa mama Imana ishimwe yabahaye urubyaro ubundi muntu ushimira byimaze nibyishimo wakoze ikintu cy'ubutwari ukora ikintu cy'ubufura ukora ikintu cy'ubunyangamugayo ugaragaza urukundo Imana izakugirire neza Imana izakwitura tubabare ngo utagira ibyiringiro Imana ikuriho itara rikuriho byishe nubwo uhabona hari hagacu kumwije hariho gutabara hariho ibyiringiro kuba Nyabakunda gusigaye abana hariho Imana mu rugo rwawe Imana ishimwe aba bantu ngewe turavukana turaziranye twabanye na se na nyina nzi na nyirakuru na sekuru nabi wacu mukomere mwihangane n'iritari ryarake dufite Imana ishimwe muri byaraza ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo aravuga ngo mfite umugabane mu ijuru tuzamubona kuri batubwiye yagiye iwabo wadapfa yagiye iwabo batazongera kurwara nta bukene nta gusaba ibwene gihugu yabonye pasiporo y'ijuru Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza kubwo kuza gushigikira ku munsi mukuru wa Nyabakunda nariko numva bavuga ngo turirimbe kumva twaririmba tugataraka ko ni ku munsi mukuru wiwe wa nyuma Imana imuhe iruhuko ridashira murakoze Yesu ashimwe biragoye kuvuga kuri uyu munsi ariko reka mvuge nk'amagambo abiri Nyabakunda yagiye mu ijuru mwihangane niwe mushiki wanjye unkurikira mbere y'uko afatwa yafashwe kwa kabiri twavuganye saa 2 saa 4 arafatwa arambwira ngo nimba bikunze nzoze musure kandi nimba nta tike mfite bayinyohere ambwira ati hangane zo gusura vuba Nyabakunda ari inshuti yanjye yari mushiki wanje akaba ari inshuti yanjye cyane yangiraga inama mu bintu byinshi nabwira bofu David wihangane wowe uri impanga yanjye turasi ndashimira mwese mwadutabaye Imana ibahe umugisha ndashimira n'abanyenyanza bo mu karere k'Inyanza mwarakoze cyane Nyabakunda Imana imuhe gukora idashira koze cyane reka twumve Mushenge Toto nawe agira icyo avuga Imana ishimwe ubundi tuzongera kuvuga kuri Nyabakunda ngo Imana ishimwe urupfu ruraremereye Nyabakunda yadusezeye ndi twabimenya ariko iyo tuja kubimenya tuba twaje gusezera Nyabakunda agumye kundarika ku bukwe bwa murumuna we nihe ndamubwira ntese mama niki kwaguma kumpata ngo nzoze niki ngo ntacoshanga ngo ndagukumbuye naje ndagukumbuye inshuti yanje ntarakuzaguma tuvugane kuri telefone Imana ishimwe ko mpagaze hano nyaje guherekeza Nyabakunda ni byinshi twari kuvuga kuri Nyabakunda ariko kubera yuko tutasobanukiwe n'urupfu
nta kundi twobivuga. Nyabakunda yaransezeye sinyabimenya, iyo nje kubimenya imba naraje twavugana na Nyabakunda, ariko ikiva Imana yaduhisha urupfu ntiturumenye, nta kundi twogira. David ihangane inshuti yanje, uko twari tumeze ko nyarishanga wawe n'ubundi ndishanga wawe. Nyabakunda yagusigiye uko duhuza nawe, uko twari tumeze n'ubundi tugume ko ndacarishanga wawe. Nyabakunda yaragwaye barampisha, ariko muri umunanje arambwira ngo Nyabakunda yarwaye. Ndavuga nti se hamagare papa we, numva muri nje ndavuze nti ibintu Nyabakunda yari kwambwira kuri telefone kwari kugira ngo tuze dusezerane nawe, none wamana uhita umuzuhisha urupfu niki, kandi urupfu ruraremereye. Iyo nje kuhaba mba nyaravuze ngo wamana we kuraho urupfu ruveho, ariko ganti twobishobora. Hamagare papa wiwe arambwira ngo ndakubwira. Nyamuhamagaye ariko wa mbere ndamwante se ko babonye Nyabakunda yarwaye, none ukaba utarambwiye bimeze gute? Arambwira ngo ndakubwira nimugoroba. Mpeza umuhungu wanje telefone aho narindi ngaruke sanga Nyabakunda ngo yarangishe. Ndavuga ati Imana ishimwe, nta kundi twovuga, nta bundi tuzosubira kuvuga ngo Imana ishimwe kuri Nyabakunda. Turi kumwe David, ukomere. Barakoze cyane, reka umuryango wa byinshi dusubire